وا ج بشاسيان يا برتقال فاحشتا ببت إيرو وانا ما إمبراطورية سلجوقي چنجاری ناوی سلجوقی مرد بوری ده وانه بوری ده لی ایرو امی ببینن سلجوقی شکو هاتنا چاوا دولت خوا آوا کرنا امپراتوریا خوا آوا کرنا و شریوان یه گوده هرمی ده چی بون چنا نها دست بکده دبیجی سلجوقی هوزن ترک یه گونده 100 ساله هفته ده ج آسیا ناوین هاتبون بروج آوا و هاتبون وقتی گو بروج آوا وتن وچاخی راستی کیتن راستی امپراتوری راستی اسلامی تن ویچاخی دستهلادار ده هرمی ده روجهلاد ده مسلمان بون جبوه یکی دبیجی راستی مسلمانان تن و شر جی بواره دکن شر تالاسی ده بن کدنه کی ببن دکبن جبوه یکی دبیجی اسلامی هنجوان سروک هوزن و فرماندارین و اسلامی دپجرینن اسلامی لسر خواه دپجرینن و دکبنه دبن باندورا عباسیان ده چما باندورا عباسی جبركو ويشاخي سرورين جواكي ودستهلادار المسلمان عباسي بو دكافنا بن باندورا عباسيان دا دبيجي سركوهوزن و فرماندارن و يجو اسلام بجران دبون دكافنا بن باندورا عباسيان دا دبيجي اللي افتركي جو هاتبون بونا چند بش هن جوان تركي جو هاتبون اسلاميت نبجران دنجي شكرا مان لسر اولا خویا شامانیزمی یا اولا گوبخورا آنی بون یا گو به باندورا به سروکاتیا شامان بو لسر وی اولیمان و دبیجی هن ترکان جی علویتی لسر خو پجراندن و شخوا هن جوان ترکی گو هاتبون جی وک کولیا هاتن فروتن جا آلی مسلمانان فا هاتن کری اف ناغی مملوکی الوا هاتا کرن مملوکی یعنی دواتي عربی ده بو ملکیت آوا اف بنابه کولین سپی هات بونه ناسین شخو کولین سپی بری نها ما برن کولین رش بنابه زنجی هات بونه ناسین اف بنابه کولین سپی نخو ترک وقتی گو هاتن بونه چند بش کسین کو اسلام پشران دبون سروکوز و فرماندارن و اف جی و ده امپراتوریا عثمانی ده دنابه عفن ده امپراتوریا عباسی ده چه دبی همج آلیه جواکی و همج آلیه ارتشی و جبرگو دکبنه بن ارتشا عباسیان ده جه کی حتی دبیشه دگهنا استا فرمانداریا ارتشی جی بدست دخل افکسی کو کتبونه بن باندورا عباسیان ده و یکو اسلام پشران بون دگهنا استا کو سروک دبنا سروک سر فرمانداری ارتشی عباسیان یعنی مسلمانان نها دبیشه ایلن ترکان یکو هاتبونه هریمی شخو وقتی گو اونا کوچ بر بون نگوش آسیا ناوین هاتبونه هریما روجهلات دروجهلات ده هز ندی هبون روجهلات باجارکی نشتجهین وی هبون دبشه شخوا او هزشی خزنوی هبون و بویهیشی ده هریمی ده هبون بوان را کتند ناوا شران ده نها ایلن ترکا یکو هاتبون دبن پیشنگتیا توغرول و چاخری بگدبون به دستپیک ده ده 1040 ده شر به خزنویان رکرن و خزنوی رو خواندن هلوشاندن او هلوشاندن خزنویا بو سدما آوا کرنا امپراتوریا سلجوقیا مزل اف نهاس امپراتوریا سلجوقی هاتا آوا کرن ده شخو خزنوی جی ده 1040 ده مگود هاتن هلوشاندن ده شر بو بناوی داندانا کاتبو ناسین دوی شریده خزنوی هاتن هلوشاندن امپراتوری هاتا آوا کرن لی پشت اجی دبیجی حتی بغدای جی چون و لبغدای کی هیا بویهی هنا بویهی جی ده 1055 ده هاتن هلوشاندن و تواهی خاکا بو کوچبری وی بو بون کتنا بندستی ترکان ده یعنی جی سلجوقیان ده نخوا مگو دست پیکی ده کیشان سالی هاتن و شکو ده هاتن کیشان سالی ترک هاتن ده 100 ساله هفتان ده جکو هاتنه جه آسیا ناوین ج آسیا ناوین بر به رجلات بهاتنه مگو ج آسیا ناوین هاتنه بر به رج آوا وقتی گو هاتن بونا چند بش وقتی گو هاتن لقای چبون یعنی راستی چه هاتن راستی
راستي إسلامي هاتن هناك لبرمجو بآواين جور بجور جيبون يانجي أو نابا خدا هاتن بارچكرن هناك إسلام بجراندن وهناك شيء لسر أولا خويا شامانيزمي مان وهناك علويات بجران وهنجيش خمجو وكا كوليان هاتن فروتن إيكو بنافي كولين سبي هاتن ناسي مگو وقالك شرجي دهري ميدكرن شريكو بخزنويان ركربون 2040 دبن پیشنگ دیا توغرود وكيدا وشاخريبك كيرو خاندن لفيدي 2040 خزنوي خزنوي كيجان شريدا ده شريدان دانا كده بشترا ده كيجان سالي ده 2000 و انجاما بي شريك بو آواکرنا امبراتوری بو انجاما شريدان دانا كي آواکرن بو امبراتوری اف 2040 2055 لور چی دبی دکبنا بغداد دا انجاما كتنا وايا بغداد چتكن بوي هيا ببندخن لفيدري امبراطوريا سلجوقيا مزن هاتيا آواكرن وحتى بغداد جيتونا وبوي هيجي هاتنا ببن خستن نها امي درباسي شري ملازقري بن و هفقرتيا يانجي هفكاريا كردان بتركان رد شري ملازقري دا نها وكي كومديد دبيجي ترك وقتي هاتنا روجهلاتا نابين شكرن دست به داگرکاری و تالان کرنا خاکا دهری بیدکرن. بو سدما کو گلک آلوزی ده هرمی درکتن. ترکان شخوام گو کوچ برن نش نشتجه روجهلاتا نابینن جبو به یکی ویشیانا خوب چه دومینن لسر تالان کرن ویران کرنا هینن کو ده روجهلات دبری هنگی هنا جبر به یکی بو سدما کو گلک آلوزی و پرسگری کته روجهلاتا نابین دا درکتن. اف همشی دبن ناوی چه دبو؟ دبن ناوی بلاف کرنا اسلامی دبو شخوا کسین کو مسلمانتی لسر خوا پجران دبون کسین ترکی گوش آسیایی هاتبون یه گو ناوی مسلمانتی سر خوا پجران دبون او پجران دنا کرامیاری بو تنی جبو کو بناوی اسلامی وکا کسین گو دروجهلات دبری وانا دکرن بناوی اسلامی خوا تالان کرن و ویران کرن و دست حلابداری خوا دهرمی دبکن ليه دبيجي جبر مسلمان بونا أهل هرمي يعني مسلمان ومسلمان هبدو بوجه معنا بري مسلمان تيتي ذهبوا جبر مسلمان بونا هرمي ووكي ديتريجت بيجي خرطبونا چاندو زماني وا ما جو وقتي جو مسلمان تي بلاوي هرما رجلات بو تني چكرن تني چاندو زماني خود هرمي دانا مشاندن دبيجي ابونا سدما كو ترك بأوايا دي بفكرن شكرن كو أمير جهجنا خاكا كو هي إسلام نجهاي دا جبر بيكي بري خوا ددنا خاكا بيزنطاي يا بيزنسيان دبيشي أثناء سدم الجم مسلمان تينينا وخاكا كدولة من دا جبو بيكي بري خوا ددنا خاكا بيزنطاي نها جبو كو خاكا بيزنطيان بخنا بندستي خدا دبيجي سلطان سلجوقي يكو بنافي البرسلان البرسلان سلطاني سلجوقيان بو البرسلان چتكي
دبیجه الپرسلان 2007 دا 2007 دا دکوی تفگری دا و دکوی سری دا جکو ده دکوی سری دا جه خورسانی جه خورسان دست به تفگر خود که یا کو بره خدای کو هر بیزانتیان یان جی خاکا بیزانتیان بکی بن دستی خدا تالان و ویران بکی جکو جه خورسانی جه خورسانی دکوی سری دا وقتی گو آماده کاری هم دکی کو جه خورسانی درکوی کی آلکاریه ددیه دا بجه ترکمان لخراسان الأذربيجاني هنا تركماني أذربيجاني آلي كارية ددني دا تركماني يكو يه أذربيجان وكي دي تريجي آلي كارية ددية دا كردن حمداني اب هر دو به الپرسلان را دکبنا تفگری دا کو هرن خاکا بیزانتیا داگر بکن شکوفته اب ارتش آمازن جه باکوری گولاوانه بتی او لدشتا ملازگری شردکن وقتی گو دویهش ندشتا ملازگری جین دهرمی دهنا بتواهی دکی بندستی خود الپرسلان ویچ آخید به دستهلاتداری هریمی ويشاخي لي هرمي دا برين هاشمه بر ميريشينا كرد يا مرواني هيا هولدانا دكي كو بيرا شر نكي اول هبهاتنا كي بيرا تشيبكي او دغه شي وي لهبهاتني بيمانكي بهاورا امزدكن لدجيكي بيمانكي بمروانيان را لدجي بيزنطان امزدكي نخوا بيمانكي البرسلان بيمانكي بكيرا بمروانيان دا امصدكي لدجي كيا بيمان لدجي بيزانتيايا نها سدمن كو بيمان بمروانيان را امذكر شمانا بقلكي بقلن ديرة مثلا امصدكي او شي سدم نوي هبون جبر كود بيجي مرواني شخوش نشتجهن هريمينا هر اغزي بيشم شي قوترك ننشتجهن هريمي بون بزور خو خصنا بتلات داري هريمي مرواني جن نشتجهن هريمينا جبر بيكي او خاكا يانجي عرض بيزنسا باش ناس دكن جبو ولو افسدمك كو اليكاريه بدن سلجوقي كو عرض وان بستينن وسدمان دوان جي دبيجي كردان تجاري ترك وكا دجمنش خورا نديتن جبو بيكي آليكاري جدانوا سدما ديتري جي دبيجي كو قلك جارا بيزانسيان جي جوربا روشا كردان خصبو دي آلوزيان دي امشي برسكريك شوارا در تخصن ابونا سدمن كو البرسلان مرواني هالبجارتن كو بوارا بيماني لدشي بيزانطان شيكي نها بفي آواي دبيجي ارتشا سلجوقي او بيزنطان لكود لقاي هبدبن شخوا جبرقو نابي شرشري ملازقريا لدشتا ملازقري لقاي هبدو دبن نها ارتشا الترك و بآليكاريا كردان دبن بيشنكتيا البرسلان ديا ارتشا بيزنطي دبن بيشنكتيا كي ديا دبن بيشنكتيا كسكي بنابي رومن ديوجن دبن بيشنكتيا رومن ديوجن دنا بيزنطي نهاد بيجي وقتي غوشر دست بيكر دست بيك عشر دا دنا خاكا بيزنطيان دا هنك ترك هبون تركين جي هوزن يانجي قبيلة اوغوز يگو دنا بيزنطيان دبون وشاخك جي ارتشا رومن ديوجن جي چتكي اف خيانة برومن ديوجن ردكي و خود دسپیرنا ترکا جه ارتشا رومن دیوژن درد کردن خو دسپیرنا الپرسلان تبلی ارتشا ترکان دبن اف دبی سدما کو ارتشا بیزانسی
لاواز دبێ ji bo vê yekê dibêje bibin dikevin binketineka berbiçav tê li serê Bîzantiyan û Romên diyû jin bi birîndarî dikeve destê Tirkan da bi birîndarî wî dîl digirin. Ev nabû sedema ya serkeftina Selcuqiyan di şerê Malazgirê de yê ku di kîşan salê de dest liqayî hevdû bûn di 1007 de bi ser dikevin lê ku derê me got di deşta Malazgirê de. Ev niha ji xwe di encama bi serkeftina wan da çi çê dibe? Encama vê serkeftinê bû ku deriyê Anatolyayê ji Tirka re hate vekirin, deriyê Anatolyayê ji Tirka re hate vekirin û peywendiyên di navbera Kurd û Tirkan da gav avêtineka weke gav avêtineka yekemîn çêbû di peywendiyên di navbera Kurd û Tirkan da ji ber gobesaya Kurdan bi ser dikevin peywendiyên wan jî wê êne guhartin di beramberî Kurdan da. Ji bo vê yekê dibêje deriyê Anatolyayê wextê got divebê di encama şerê Malazgirê da çi çê dibe? Dibêje koçberî çê dibe bi koman Selcuqî koçberî Anatolyayê dibin. Li vê derê Selcuqiyê got koçberî Anatolyayê dibin çi dikin? Dibêje li ser îdeolojiya İslama Sunnî yani ramanê wê bîrdoziya İslama Sunnî desthilatdariya xwe di herêmê de dikin. û ji xwe me got wextê desthilatdariya xwe dikin vê carê rastî bertekên cuda dîsatên û serhildan di dijî wa çê dibin. Niha wextê ku serhildan çê dibin hên ji wa kesê got serhildana çê dikin serhildana Baba İshaq bû ya got di sala 1239 de dest pê kir ew jî sedem û encamê wê hebûn dê serhildana Baba İshaq de. Me got ji ber ku deriyê Anatolyayê ji Tirka re hate vekirin û desthilatdariya xwe bi kîjan ramanê bi ya İslama Sunnî li ser wa dikirin rastî perteka û serhildana hatin. Yek ji serhildanê got herêmê de çêbûn serhildana Baba İshaq di kîjan salê de di 1239 de dest pê dike. Niha serhildana Baba İshaq çi ye? Çima çê dibe? Dibêje xwedî bingeheke olî û civakî bû. Ev serhildana babayî ji xwe Baba İshaq kiya? Dibêje yek ji mirîdên Baba İlyas. Dibêje ramana wî çi bû? Ramana Baba İshaq ew bû ya Baba İlyas jî ji xwe Baba İshaq mirîdî ya Baba İlyas dibêje ku her kes di civakê de dibêje weke heva. Her kesên di civakê de weke heva. Lê hin kesan desthilatdarî bi destê xwe girtiye û pêwîst e ew kes ji holê rabin. Ji ber vê yekê dibêje Selcuqiyan ew avêt bûne zindanê de. Ji ber van ramanê wî azad ew avêt bûne zindanê de. Niha ji ber ku yan jî da ku wî ji zindanê rizgar bike Baba İshaq dikeve tevgerê de yan jî dest bi serhildanê dike. Wextê ku Baba İshaq dest serhildanê dike kî xwe dora xwe kom dike? Dibêje yên dora wî kom dibin xêzanên civakê bûn. Xêzanên civakê ez ê wan bîsim û kî dîbûn? Xêzanên civakê li dora wî kom dibin ji ber ku me got serhildaneka civakî û oliya. Dibêje kî dîtirê jî yên dora wî kom dibûn kesên ku bi darê zorê erdê wa ji wa hatibûne standin. Kesê ku erdê wan ji wa hatibûne standin yê got bi darê zorê. Evna alîkariya Baba İshaq dikin û kes nedîtirê jî hene Aşûr û kî dî û Ermen. Ev çima alîkariyê didina Baba İshaq ji ber ku Aşûr û Ermenî jî gelek cara rastî êrişên misilmanan hatine û gelek cara komkujî ser wa de hatine ew jî dibe lê dijî wan rabûne. Niha dibêje wextê ku dest serhildanê dikin gelek cihan belav dibe. Lê Baba İshaq digihêje gelek cihan ev serhildana wî belav dibe. Çên weka dibêje melletî digihêje melletî koçgirî û
رها ملتي وكوتشقري ورها بدستخي بشترجي سمسور وكدرادي حتى آماسيايشي أبحمة ذكبنا بن باندورا هلدانا كوبابا إسحاق لدار خستيان ده 1200 نهاندا أب هرمين كل باكوري كردستانينا بتباهي ذكبنا بن دستي بابا إسحاق دا جبيروشي كي بزارت بي جبيروشي سلجوقي ذكبنا تفقريدا ودترسنش ببلابونا بابا إسحاق چدكن درابن بريا خاباندني لدشي ويدرت كمل راماني واشخوا أبا يانجي رامياري آوا أبا قوبريا خاباندني خودگهين نكسين كو بدار زوري عردي وانج دستي وان شوبو ودبيجن اگر ونش پشتا بابا إسحاق رابن ون آلكاري ندنا سر هلداني امجي امي في عردي وان وفقرين درابن اوجي چتكن جي خوش ارتشا بابا إسحاق دردخن وخود سبيرنا سلجوقيا لي دبيجي بابا إسحاق دكيرا بردوام كر بخيزان جفاكيرا بردوام دكي في ارتشي ودبيجي قل لك سركفتنين مظنجي بدست دخي وقتی کو سلجوقی دبینن کو نکارم دبیش یا بابا إسحاق دبسکنن بجاره چتکن خوا دسپیرنا اورپای چتکن جویده چتایان تینن بپریان چتایان دکرن او چتا ج اورپای هاتنا چک و جبل خانه هوان پیش کتی ترنجی بابا إسحاق جبوه یکی دبیجه سر هلدانا بابا إسحاق بداوی دبی و لسر دستيفان چتايا بداوي دبي دا انجام دا بابا إسحاق وبابا إلياس هردو سر جيدكن و دبيجي بروجان نهار كدياركن قالك روجان وكا هلوستكي او دي كلها اماسيا دا ولو سر جيكري هشتناش بو كسين كو واببينيجي يعني شوان ببي نيشان كو كسر لدشي سلجوقيان يعني ترسين بخين دلي مروبان دا لدشي سلجوقيان نسكني لي دبيجي أسر هلدانا بابايا بداوي نبويا جارك ديتريجي بشتي بابا إسحاق دمري وبابا إلياس جي ندمرن بشتي قوتينا كشتن بفي آواي خوبانا دبيجي جارك ديتريجي سر هلدان دست بيدكنج آلية بابان بابي جاري لقونيا دست بسر هلدان يتكن لي دبيجي ديسا جراسي إيريشن مظن يسلجوقياتين و كومكوجين دجوار جواتي دكن و جارك دي بيجي أف سر هلدان تينا هلوشاندن لي دبيجي د انجام آبان شراندا شري ملاز قريد عمان شري كو بابا إسحاق قربون دواهري ماندا و لشونا ويشي بشتي قو بابا يعني لقونيا شر قربون دبيجي انجام آبان شراد درجايا 3 سالا دا بردوام دكي انجام آوي بو لاوازبونا سلجوقيان جبو بيكي رولك گرنگ دليسي كو وقت كو إيريشن مغولا بسر سلجوقي عادتين أو شي نكارن كو لبرخوا بدن يانشي زيدا باراستنا خو بكن جبو بيكي جبو كو بابا قالك جاران أو رخان دبون يانشي ببن خصبون هذا ولاواز كربو دكبنا بندستي مغولان دا هو قاسي لبرخوا ندانا وانا ما يا إيروبو وانا ما إمبراطوريا سلجوقي مگو چاوا هاتا آباکرن ده کوکا خدا شکو هاتنا تکیجان ساله ده شر بکیو کیره کرنا مگو بخزنویان را ببویهیان را و پشت رجی ببیزمتیان را بسرکفتن بحمش ران را درکتنا و مگو بردک این قول دشیوان درکتن پشتی شر ملازگری یقول اناتولیا جعالی بابا إسحاق بعد 1200 و نهان ده بردكن قول دشي وهذا الكتي وانجاما بيسر هلداني لسر تركيا تشبود شري لدشي مغولاندا وانا ولو بداويد به هيفيدكم كو وجي فين كربي سود قرتبي امي انا برسين نرخاندني جي چارا سر بكن دبيجي د شري ملازگريدا سركفتن بچ آواي چه دبي مگو سركفتنا گود شري ملازگريدا چه بو بچ آواي بو یا دست پیکه به آلیکاریا کرده بو و سرکفتنا گوچه بو مگوش برکو ترکن اوخوز و شاخک جه ارتشا
رومان دیوژن جد وقته و تبری ارتش الپرسلان دبی ابد به سدم على وازبونا بیزنطان و بسرکفتنان ملا الپرسلان یانجی سلجوقیان دبیشه انجاما شری ملازگری بنرخینا انجامین وی مگوش خواه کش انجامی وی کو دری اناتولیا یج ترکان ربابو و پیوندی دنابرا کرد و ترکان دا گاب آبیتن یعنی بر بچعبو ام بنرخینن کرد و ترکان بهافرا شرکرن لید انجام دا مگو دری اناتولیا دبیشن تنیج ترکان ربابو و ابیکش انجامی وی بو و وقتی دیتریجی دبیش خواه پیوندی دنابرا وان دا خوش بون ابجی انجامکا یعنی وقاسی شر و پفچون دنابرا وادا کیمتر دبی پشتی شری ملازگری سرهلدانا بابا اسحاق بچری بازی تی راوستاندن مگو بابا اسحاق چری بازی هات راوستاندن به خاپاندنی دماغو کسین کو به دار زوری عردواش واساندن او خاپاندن کو تنگون جدد بابا اسحاق بردن امی عرد ولو بگرینن او بخد راستی دا عرد وانا آتا بگراندن اب سدمک جیتک چونا بابا اسحاق بو سدم هادی تریشی آلیکاریا گوش چتین اروپای خستبون یه کو مگو چک او جبل خانه وان پیشکتی تربون جبو و یکی کاری بون بابا اسحاق بدن عرده و هلوشینن و ده انجام دش خواهد کشتنجی یانجی سرشی کرد اف پرسین نرخاندنی جیبون و ساعت خوش بو گهداری آوا و هیوی دکم گوه فیلم کرد